Tiga minanyiyake, ikalimano rakwa fatfatek. Inyurana yakaten ngan atawam, amir ngenyowo ciringko. Amlafi kamo, apidednano alalo. Mafurcindinyo wo pimi masaudanyo. Mangi ka pi kamiamil no ayobnyo. Mangi karacino nyirpinyo. Uiracino nyirpinyo yung kadno kababayo nyo. So icak manay apino nyirpinyo umbali nasdinyo. Ikikungo kamo ayato ngimong no kangangay nyo. Doyana ikakikairana no araro no piwuya-wuya na ni amataduto. Nyo jing na tawo nirpidano yami faredo akawan nyo. Amir ngay kamo wo dairaga-ragat dinyo akano dapasyasyan. Tanarana ni mamiring ni amataduto o dalafian. Yati wara wo yanyo sarayano pimi masaudanyo do karawan. So yanyo icakmay finyay ayati matatafa ayamay panam ada ipamaring so kanan. Nyo pananakawin sirawo yamakasya tawo. Nyo kawakwak pasiraga. Duda kabuno uyuyat ayamapa tunggal dinyo. Amuri mga kaktegan. Dinyo maci ang sayi. Umapananalasi Yes Kristo. Apanyirsingan tamayi. Tunyo ni tawo umaakako atawo. Adi maci mangse mapanalaso cimoy mapasaudso niya kawan na. Akman sangan, to kamungutukot so nakem, mapananalaso araro nano yayinanyi Yes Kristo. Tayarana makikayo araro no nayayi. Jinyo uyan mo kaduan jinyo, mga kaktean. Taiuyan na inyo ni amataduto. Sunarana ikakikaya maino yamapikapya pinpinjatan panyisingan ta. Naknak menyo sirawo yamangurido ngarananyi amataduto. Ayam nuyo so ciring natawan. Ta inaraganyo sira atong boso alalaudaan. Tamoy pansisirati masari atawan. Doda kadya ay wano yamienso alalaudaan. Ni mamiring nyo ranasi yepo. Adya ni mabliso unonad no kiyano alalaw na. Sunyo ipakatanang do katuna nga fusano alalaw na ni sidong na ni amataduto. Ta siya matadutura na tira ko pangangarilawan na, kano pangangasyan na. Unimakdeng na mga kaktegam, tao siya wo kapachipiyeyan nyo so nakamdo tiragam. Ta manuyong sawunam manuyongam, umalas sawunam malasam. Tano si makman kamusangam, jabu kawuyanan ninyo ni amatadutuwa. Numyenji nyo so makasari so alalaw minurian. Numasari kamu miyanuanood kamuan. Asumari nyaji amataduto. Numyenji nyo so minganam ipancinasirawo panyisingan dokyo kay minorinya. Akapanguray dado ngarana ni Yes Kristo panyisingan ta. Kumuris dano anang. No ipigan nga nyo ngarana
mabuga na wo ing na no makaliliw siya tao. So ikano yung narana nikiwakwakan so katawo-tawo. Numenso raratano tawo uriam tudafunas rana. Patawon nyo wo kalasan nyo do kaduanji nyo. Kapinori nyo no kaduanji nyo. Kiwakwak jinyo. Tatira ko wo uyuyat no inorino apiyaso nakenagem atawo. Miyangay tatawo akanyi idiya. Ikungudo ti makdeng aminorino kajina cimuyan. Uriwo ikanuyong na janyi macimuy. Kasisiso ikapat akawan. Minuri pa makasanawo cimuy. Apodo tingato. Uriwo nipakapiya na rana nimlidano ni akawanda. Mga kakte, nusimenji nyoso ni mapuraw ni kumarurana do na naunanyi amatado to. Kiyano tawa mapisinawuli siya manakem nyoan. Utawa ni mapauliso akmane kakte do cinayi. Apodo piraratenan na manuyong wo akman siya nga tawo. Anyi umagagsyado piuya-uya na ni amatado to. Dukanyi mapunas na ranano arua raratena.